Imali smo ove dvije ovce koje su bile napravljene kao ljuljačke, na jedno bi stao ja, na drugu bi stao Prljava, da bi pjevali nešto. I to su bile veliki zmaj s 3 glave, to je bio jedan član benda, onda drugi član je bio lav i jež. I jež bi ovako mogao jako otvoriti usta i onda je lav upušio hvoricu. Damir Martinović Mrle! To je bio HRT3, znači bilo na televiziji i sad ja sjedim kući i gledam to na televiziji, zvoni telefon. I zvoni, da, ko zvoni sad, šta, zvoni neki glas, jeste vi taj, kao da, pa da li biste zainteresirani da mi sam možda malo... Znači on je pročitao moje ime i prezime, našao me u telefonskom imeniku i pokušao da dogovoriti sa mnom spoj. To je bilo baš jako gledana emisija i svirali smo tu pjesmu i onda smo imali neke plesačice iz Rijeke i to. I mama od jedne te plesačice je to gledala i je došla kući i rekla kako ste to lijepo pjevali, prekrasna je bila ta pjesma, to suncem u čelo, to je prekrasno, baš je jako lijepo. Godine smo mi promovirali album Bombardiranje Srbije Čačka. I onda smo tu spajali te neke elemente glazbe iz cijele Jugoslavije, tako i nastao taj album Bombardiranje Srbije Čačka i to je bio jedan od elemenata obući te jugoslavenske uniforme i na neki način napraviti posljednji jugoslavenski album, to je bilo Nisi me voljela u ono vrijeme. To su ti kostimi, ta riba, sve mu je bilo jasno, ruže, muzice, čestitke, Nakon emisije, nakon stvari tog emitiranja toga, on me nazvao direktor televizije i rekao da je to katastrofa i da se to mora u reprizi obavezno izrezati. Jer to sad prošlo, nije se znalo, to ne može se ponoviti, jer je to strašno skandalozno i strašno velika provokacija. I onda je producent rekao da to neće izbrisati, da to ne dolazi u obzir, da je to jednostavno sloboda govora u Sloveniji i da se to treba poštivati. I rekao je ok, ako nećeš, onda ću ja to izrezati. Onda je to direktor nekog drugog našao i izrezali su taj komadić iz reprize, a producent je dao otkaz. Rekao da on na takvoj televiziji ne želi raditi. To smo onda, dogovorili smo se sa Severinom da ćemo sudjelovati u snimanju njenog spota. I onda smo, za to su nam iskrali haljine kao što Severina nosila na Euroviziji, tako nešto je bilo. I onda smo imali tu modni ples, tako zvani. I onda kako smo oni držali, plesali bi i onda bi svako toliko na 1, 2, 3, 4 digao noge. I kako bi digao noge, onda se vidjela guzica. I ništa, bežimo mi advokata i odemo na sud. I ja sam se branio da nisam bio gol, nego sam imao 4 guzice. Na kraju je proces otišao u zastaru, gradonačelnik Varaždina se zvao na ručak pomirenja, nakon toga gdje smo dobili suvenire, ovako velike čepove sa ovim staklenim kupolama koje svakom protiv vode, on treba pretežu da pada snijeg. Ne. To je jedna faza gdje smo imali mađioničara. Znači, trebao nam je mađioničar da nam osmisli nastup. Onda je on radio to da bi dolazio od svakog do nas i tako isto prekrivao i mi bi u sekundi praktički mijenjali odjeću. Ovo je jedna od tih odjeća gdje smo imali te zatvorske te uniforme zatvorske, a onda bi u drugom trenutku imali neku haljinu, pa trećem trenutku našao. Sve bi to on prolazio i tako to stvarao i on nam je osmislio kako da ispaljamo čep iz guzice. To je bio, znači, to je trik. Poštovani gledatelji, dajte molim vas, ugasite ovo,
Ne da se s vama razgovarati. Skužio sam da njega nisu ozvučili, znači mi smo imali one bubice, a ovaj je u studiju u jednom trenutku imam jedno dugme koje je spojeno s Robertom i ja to uključim da govori pička. I ovaj govori pička, to je toliko užasno jako zvanjalo u studiju, ali kako nije imao tu bubicu, to se vani nije čulo. I onda je Stanković skužio da mora prekinuti emisiju jer se ovaj ne može zaustaviti. Ovaj govori pička, zvajička, pička. To su te neke njihove uniforme, kostimi koji su zgodni ovako za obuć i nama su koristili za naš album Kurcene vjere. U srcu ljubav s dva kurca i hvali samo munja ovako u dodiru. Kurca. Na svome je radio Zigman, to je znači prvi naša suradnja i sve što, na ovim kostimima sve što se nalazi, on je sve sam nacrtao. Znači on je crtao sve, onda je štampao, tiskao je taj svoj crtež na platno i onda bi od tog platna biti nama kraj kostima. I sad, super sve, i zove mene nakon par mjeseci i kaže, znaš, ostalo mi je malo onog materijala od onih dolara kao. Da, i kaže, pa znaš, nisam znao šta s tim, pa sam Karleuši napravio jedan kostim. 1, 2, 3, 4, izgubljene. Pa s tim je baš jako lijepo radio, zato što recimo ispričaš mu tu pjesmu, znači tekst te pjesme, priču, u ovom slučaju je to bila znači, inspiracija operom Carmen i on zabrije u svoju poru i jednostavno to iznenadi. Zovete na probu i kaže wow, bolje nego što sam uopće mogu zamisliti u jednom trenutku. Znači nije ono da mu kažeš hoću točno takav kostim jer ja u biti ne želim znati kakav hoću kostim, nego želim upravo da on zna kakav kostim nama treba. To je onda prava suradnja. 8. i 9. Veljače Čičice, drugi mjesec, svira Let 3 na festivalu Anti-Valentinovo 4, a Zigman nam je za tu priliku priprema potpuno nove kostime. Ljudi, ja ih još nisam vidio, a kad budem vidio, toga se najviše i bojim.